Del pasado año pasa con el ordenanza el Consel BG Gingona que ta propone para requerir con todo el mga negosyante para instalar CCTV camera na di ila mga establecimiento. Pero asigun mismo con Gingona, ta esta pa pendiente hasta aura na konseho lokal. Admitido si Gingona kay hindi fronto para aproba con siendo ta requerir pa un komprehensibo dialogo con el diferentes mga stakeholders. It is not as easy as just passing it right away. No, it requires really a comprehensive dialogue, no, with several stakeholders. De más temprano, ya podía según conducir el Consejo Local serie de mga dialogo con el diferentes mga stakeholders na syudad, pero hindi pa según con todo. We did already a few, but you know, we want this to be really inclusive, meaning we should get the ideas of all. Propósito ordinansa, incluido según último el mga small enterprise o aquel mga jutay negosyo. Pero ahora, quiere según sila que no mas ya incluir con estos mga small enterprise por causa kay pesaw ya para kanila el ponida del mga CCTV camera na di ila mga establecimiento. Asugun kong Gingona, esperanzaw eleman junta con el Business Permits and Licensing Officer Benji Baredo, City Administrator Marie Angelique Go, City Planning Engineer Rodrigo Sicat y Consejal Josephine Pareja para finalizar con este asunto. So we will just refine first the original ordinance, no, because we are looking at adjusting the minimum business establishments that will comply, no, from small enterprises. We are going to move it up to medium, no, para pesa mga small, but it will just be one step closer to what we really want. What we really want is for all establishments, if possible, to install CCTV cameras, no. Acordando kaya propone si Gingona con este ordinanza para man-augment con el mga CCTV camera kaya instala el gobierno lokal na diferentes mga strategic lugar na pueblo para na mantensyon del paz y orden na syudad. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga.